Om Swastiastu. Rajang semang alali titiang sarang sami punah pigater rene mangkin mewalik junuk sarang titiang Pak Kudu Suwartike reng acara melajah bahasa Bali. Nah puniki reng rana mangkin ring rana becik sekali puniki Bapak Nas mangde alih-alih titiang sarang sami becik mangde utawi protokol kesehatan punika kepastikayang mangde jangkap ring jero suang-suang nggih. Mangde iraga sarang sami rahayu tur mangde virus corona puniki gelis-gelis metila. Nggih. Ring rana makin titiang jadi membahas nganinin indek wastan dina ring Bali. Nah, alih-alih titiang sarang sami yen kayon melajah bahasa Bali durusang ambil kertas, pulpen, pensil utawi sanitiosan sejangkep nyane catat mangde nenten lali. Nggih. Nah, alih-alih titiang sarang sami wastan dina ring Bali punika wendan sani kebaos dasewara. Nggih, dasewara. Nah, pembagiannya nih ring Bali dina punika kekepah dados pepitu sani kebaos sabda wara. Nah, pinika sabda wara. Nggih. Nah, sabda wara punika wenten pepitu. Penyebutannya nih ring bahasa Indonesia ada 7 hari. Nggih. Nah, ring bahasa Bali sani ke pertama ke baos dina soma. Nah, dina soma punika pada sekadi hari Senin. Nggih. Nah, sani kaping kalih sani ke baos Anggara. Nah, Anggara punika pada sekadi hari Selasa. Nah, Selasa nggih. Nah, dina utawi hari yang sane kaping 3, hari yang ketiga yaitu dina Buddha. Nah, dina Buddha puniki pada sekadi hari Rabu. Nggih, hari Rabu. Terus selanturnya nih sane kaping 4 ke baos dina Uraspati. Nah, Uraspati punika pada sekadi hari Kamis. Nggih, hari Kamis. Selanturnya nih dina sane kaping 5 sane ke baos. Napi nika? Nah, nika ke baos Sukra. Nggih, napi? Sukra. Sukra punika hari Jumat. Nah, sane kaping 6 ke baos dina Sanescara. Nah, dina Sanescara puniki pada sekadi hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Nah, selanjutnya nih sane nomor 7 utawi penguntan dina punika ke baos dina Redite. Dina Redite. Redite punika pada sekadi hari Minggu. Nah, anak-anak sekalian, 7 hari itu dalam bahasa Bali sudah diketahui tadi kan? Nggih, sani makin alih-alih titiang sareng sami tunasang titiang mangde ring jero suang-suang ngapalang wastan dina punika sejangkap nyane mangde alih-alih titiang nenten lali mangde wastan dina punika ke apalang utawi keingetan. Nah, sekancan utawi setuh alih-alih titiang sareng sami mangde bahasa Bali ini sayan-sayan aja. Nggih. Nah, pada sapunika Bapak Presiden atarang indek wastan dina sani mangkin mugi alih-alih titiang sareng sami merasa garjite, merasa senang nggih belajar bahasa Bali sareng titiang kecendung malih sareng titiang ring raina sani jagirau puniki nggih elingan protokol kesehatan ring jero suang-suang kubur titiang do parama santi Om Santi 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 Om.